nṋe ndi pfi Tsikomal, muimbi wavho wa gospel vhane vha mfunesa vho thetshelesa mafhungo a tsedzuluso kha Belron News. Ndi nṋe Tabelo Ṱavhanyedza vho thetshelesa mafhungo a tsedzuluso fhano kha Belron News. Mafhungo nga Rufhiwa Tshikovhele. Lo kovhela ndi madekwana hu khou tevhela mafhungo. Tshikafhadzo ya mufe i khou ṱumanywa na khombo ya vhulwadze ha khangwa. Ezwi ndi u ya nga ngudo ntswa yo gandiswaho kha General Plus Medicine. Ngudo yo ḓisendeka nga data ya vhaaluwa vha paḓaho miḽioni dza 27 vha miṅwaha ya 45 ya nṱha. Data ndi ya u bva nga ṅwaha wa 2000 u swika 2018. Tsedzuluso ya rangaphanḓa nga Imoni University. Cancer ya ḽila, colon cancer, ndi iṅwe ya tshaka dza cancer dzo ḓoweleaho ḽifhasini nahone ndi tshivhangi tsha mpfu nnzhi dzi ṱumanywaho na cancer. Zwino vhasedzulusi vha bvaho University ya Southern Denmark na vhuongeloni ya University ya Odense vho wana tshitzhili tsha dangani tshine tsho vha tshi sathu ṱalutshedzwa. Tshitzhili itsho tshi dzulela u wanala kha vhalwadze vha re na cancer ya ḽila. Tsedzuluso yo gandiswa kha General Communications Medicine. Mudetshelesi a re na mafhungo ane matama ri tshi a tevhelela vha nga ri founela kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vhavhuelana o tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belron Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belron Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.